Hayırlı gün, hürmetli dostlar, bizning Sahne jurnalı karşında çıkıp gelüşü Sahne siri tapşırığın yaratып qarawçılar. Bugün biz sizge Respublikabızning tag'in bir ko'rinekli şahsini taqdim etamiz. Ol Tataristanning at qozongan san'at ishliklisi, Tatariston Respublikasining xalq rassami Mudarris ağa Minhajev. Biz onun istaxonasida qonaqda. Mudarris ağa, hayırlı günler, isen misiniz? İşenler misiniz? Менә siz bu yıl юбилейгызны билгеләп үтәсез, 70 яшь. Mudarris Muhiddin улының Саба районы Шәмәрдән бистәсендә тууын беләбез. Арча мәдәният йорты каршында сәнгать остаханасы ачып, бистәне бизәү эшләрендә катнашканын да беләбез. Түбән Камага күченеп, сәнгать студиясе ачып, шунда балаларны рәсем сәнгатенә өйрәтүегез. Лениногорскида яшәп иҗат итүегез дә мәгълүм. Тормыш юлыгыздагы мөһим этаплар тагын да булгандыр. Менә бүген сез үзегез хакында ниләр сөйләр идегез? Үзең турында сөйләү ул авыррак, менә тыңлап торам, рәхәт сөйләгәненә бит. Нәрсә әйтәсе килә, менә мин әниемне хәтерләмим. Әмма ләкин бәхетемә шул хәтле яхшы миһербанлы кешеләгеп, biz üyelikni silmedik. Ama lakin bana söyletken şu yübileye yakınlaşkaşından nişiktir min üzenimini de izley başladım kış arasından. Bana vasallarga varsam, ili bir özür bayramlarda nişiktir ılık kişini kürsem, 90'ını uzgan, benim anide şulay bulur indi. Benim anide bana şundayrak bulurga tiyiştip, men kış arasından anini izleyim. Bu indi nişik vezire kirek, kişi ılıgaygan sayın tamirlarına nıgırak yavuşa tamirlarını nıgırak varlı kebek. Şuna göre bana şu anini izleyim devam eder mümkünde. Musibber. İkinciden şundan da Lenogorsk'da bana 20 yıl yaşa vaktin devrinde onda şu hatlı yarattım bu tübekine o şişmeli, tavlı nefis çıkan yok bitindi. Onun bana peyzajları şu hatlı kumulga yatışlı ressamlar gadat tezgahlarında izlisi de yok. Şuna göre min onda kuşup kildim gerekketin kılık izlep. Çünkü Tüben Kamı'da işlegende milli hareketlerde de katnaşa başladım. Kurgazmeler bir rahatlı, avullarga da varıp kurgazmeler şeyiz. Ama lakin tuzarayken bana bu gel kış arasında yürü. Yazga da orun kalmaya başladı. Emin şulay ettirip Lenogorsk'a kilip tavulu şişmeli yokta icat ete başladım. Onda bir kızık buldum. Bana glava kilip kırdım min. İska Hayvuş glava bir hürmetli, şunday dostoyny şahıs, bir küp başkargan kişi şu tübek için. Meta mena min kildim Nijikamskidan, sizin tübekke. Olata mena yakşı bolganda aytadi kulturu buligine metiyip koyabız. Mena kakras di meta min bir ressam, mena icat eskile. Yarar aytadi arkitektura buligine koyabız. Seni glavni arkitektur etip. Meta min arkitektur tuğul min ressam. Yarar olsa mena di şangadi nidi koyabız. Seni di sangat mektebine direktör etip. Meta min direktör tuğul min mena şu hatlı konaklanıp geldim. Şu fiyakını icat eterge. Şunasın o kildi de vardı zamana kırtıcı verdi. Şundan sonra benim xiyal var bir Savantu vizerge. Savantu. Yanda Ivanovka degen tübekte yanga Savantu'nun söylediler. Mena nasip buldu. Şunda Savantu'yla vizerge. Şamil dostum Yakupov tati ben aniden Şallı'dan kilip biz iki Savantu urunun proyekt yasab zurla bana aşıp verdik. Mena birinci Allah'a şükür bir xiyalım Lenogorsk'da yatırmıştı kaçtı degen. Ondan sonra şu nefisçilerge benim şunday hürmetim zoruyor. Onların seriyalarını yasadım. Şunda 20 yıl devrinde 200 portret işlengen. Şu nefisçilerin 200 bina spesialini sanadım. Çünkü onların karışıkları kalgan bitindi. 200 portret. Onlarasın meni indi söylep aldılar da koydular şu Yugoslavya Kınyak Kınçıgış nefisçiler tübeginin yetakçısı 6 şehir
Менә бит кіріп киттек, рәссамнар киткәннәр күрәсең, менә шундай мин инде трекимеш дип әйтәләр, трекшене ибез нефтчеләр шәһәрләрен әйләнеп чыгып, авылларда күргәзмәләр ясап, безне анда көтеп алалар, менә зур шундый ни белән, менә хөрмәт белән, дом культурада менә бу сәнгать сарайларында концертлар белән, шу хәтле теге ниләр чәкчекләр белән каршы алып, менә без күтәрдек рәссамнарның дәрәҗәсен шушы якта. Әлбәттә, мин идарә әгъзасы идем инде Казанда. Шуннан соң безнең җыелышырга килгәндә әйтәләр, менә Лениногорский рәссамнары шу хәтле көчле төркем, менә үрнәк итеп күрсәтәләр инде, без горурлана идек. И менә шуннан соң Гимаев Фарфатович ширләп китте, мине чакырды үзенең урынбасары итеп Казанга. Үзенең урынбасары бит инде. Мин инде җиңсезләнеп тотындым, чөнки Лениногорскийда инде минем бар иде менә бу алган теге белемем инде шу кешеләр белән эшләү, күргәзмәләр ясау. И менә монда без инде революция садык дип әйтергә кирәк Казанда. Без пленер симпозиумнар оештырып, менә 44 нидә, менә 44 төбәктә 44нче пленерны төгәлләдек, менә яңа гына Апаста. Менә зурлап шундый. Анда төрле Россия шәһәрләреннән рәссамнар килеп, без менә бер гаилә булып, һәрбер безнең чакырылуда без 40-45 картина бүләк итә башладык районнарга. Менә хәзер безнең 500-га якын картина бүләк ителгән районнарда. Әгәрҗедә 2 мәртәбә булдык, Чистайда 7 мәртәбә булдык. Bu tiyatro direktörü Rail Efendi çakırdı Üstügan avluna, Yuzanda 7 mərtəbə bulduq. Kişiге yardım iter için bay bulu kirek değil iken, mene kin kumullu bulu kirek, Xday Teala joyun da çıkara, iyi şunu işlerge mümkünlük de verir iken. Mene şöyle ettirip bizim indi hazır bu bizim digene tutar sanatı Rusya huzurcuklarının kartinaları tutarsanımızda. Mene hazır Şistayda Milli Galeriya hesap verirler. Onda 200 artık kartina bizim bula getilgen. Şuna göre buna bu zuruş bir katı kuzgalıp gitti. Ama lakin Kazan indi ol. Min üzerinden kışını şamalamadım. Min skori pomoş bile gittiler. Mene şu ettirip bizim mene Kazan'da yıl ötüp gitti. Mene hazır indi min bir yartı yıl işinsiz kanıp icad ettim. Zor kinderlerge har alındım. Çünkü milli ruhunu zor edip satıraq gerek. Zor kinderlerde olup görünüp dursa mene mısı hatır deyip atalar. Mene mında Kolkan, mında Bulgar jili, milli ornamentlar bilen şunday. Mene bu dingiz iken, mene aytıraq gerek, min yangadan uyuşulumu taptım, sanatımda da. Bizning Kazanda büyük mertebeli ressamlarımız var. Ama lakin mene şu milli ornamentlar bilen tarihqa kirib ketdi. Mene Xday Teala menim ko'zni ochdi, bitne ulamagan yerdan. Men rahmatli do'stlarimga, ressamlarga onlar da aytadilar, "Müdəris, mene bu seniki, mene bu alım. Sen bunu yo'qotma" deb aytadilar. Müdəris ağa, mene siz o'zgarishlarga shul qadar qiyu qaraysiz ayba. Mene bu turmush burilishlarına da kirib ketuvda, qo'rqmisha kirib ketuvda sizning qiyu yigitlar, ujat yigitlar o'stira turgan Şəmərdən bistəsindən buluğunuz yardım etdimi biraz? Elbette. Mene Şəmərdən halkı, dostlarım, o ayrım biste. Bu tege erilerine tügül, ondan nişiktir mene üzünü sanıysın nişiktir buldan kebe gidersin. Mene koyver minçdeşlere kireydim, mene Лениногорскийda da mene zam glavalar indi, olar bitinde şaktı zor iştekçiler. Bunlar işte ya da человек маленький, min kichkina kishi deyim. Mesela bu da şulay deb etkeşinden mene minde olayver yok. Mene har ishga o'rnashtirib keladilar ayvit. Do'stlarimiz endi tuğanlar qo'yverlari boshqa o'ylab qo'ymayman, men bitin radio kadr tug'ilib o'ylab qo'yishdan. Yo'q, joy chiqa shaltiratasan tengar, tegisi tengar qolishing ishga o'rnashgan. Mana institutga o'rnashtirib kelib boshladilar hozir. Men bitindi istaxonadan chiqqanimda yo'q, vaqtimda yo'q shaharga. Mana deb o'qitirga shunday kiritib bo'lmasmi ekan. Borasan, do'stlarimizni topamiz, ishlarini ko'ramiz, shu shakird bo'lsa kishining iratavizdan oldan birer yil oldan hazırlanamiz, dostoyna kelib kiralar. Demak, Müdəris ağa, sizning endi ismingiz o'zingiz uchun ishlay boshlagan demakmi? Müdəris Minhajov degan ism. Müdəris endi ol albatta ol ismni din ülkəsində də, Müslüman ülkəsində də ol isim ülkəni oxtuşu deb atalar. Men ol ismni şundan da şu fəali quvonam. Yani məşhurunu verə bilgənlər o ismin bir Türkiye. Anasın Minhajlı degan söz. Minhajlı demek sen ilimli, sen ayrılıp durasın. Hoşğa vargan kişi kebek. Men hoşğa varmasam da benim işlerimde dini temalar bir köp, şamaylar bir köp. Şuna göre
Никтибәдерге андый теге хаҗга барып, нәрсәдер эшләү түгел, менә халкыма шунда да хезмәт итеп, менә хаҗга барып кайткан хаҗилар кебек хөрмәтле яшәргә булганын исбатладым үземә шул гына. Мөдәррис ага, менә без хәзер Попов урамындагы күп катлы йортның мансард өлешендәме, түбәсендә. Менә монда килеп эләгү ничек булды? Бу гомумән рәссамнарга биреләме, күпме елга бирелә? Менә бу остахана эшләвегезгә күпме булды сезгә? Менә нәкъ 7 ел бу остаханага килеп керүгә. Шуннан да мин Казанга чакырылу булдым, Зөфәр Гимаев чакыру шәкилендә дип әйтегендә. Миңа әлбәттә иң бер чиратта остахана бирделәр инде. Менә шу Поповны остаханалар алу бик кыен. Остаханалар безнең эш Казаныбызда, менә бу остаханага да инде 60 ел. Монда без гаиләбез белән дә еш булабыз, аныклар да монда киләләр. Туганнарым киләләр монда. Шул яктан бик яхшы, чөнки мин монда иртә белән 6-да монда, кич белән мин 9-нчы яртыда инде киенә башлыйм, пока киенгәнче, пумаларны җуганчы 9-сыла, анда жүгерәм уже, чөнки миннән башка кичкә ашнашамыйлар. Мин менә ялам инде шундый, аларны көттерәсе килми. Ну менә шундый инде теге артык гашык шушы һөнәргә, артык не яратам шуны. Шуңа күрә бәйрәмнәрем юк минем. Ну мин мескен түгел, мин куанып киләм монда. Бәйрәмнең көннәрендә берсе дә шалтыратмый, мине теге борчымый. Димәк, сезнең гаиләдә иҗат кешесе булуын аңлыйлар. Еще как дип әйтте. Әлбәттә, менә тормыш иптәшем Фәрүзә, ул инде шуты авылыннан Леногорскиның әдәбият укытучысы. Ул менә шу хәлле хөрмәт белән инде мине эшкә зата каршы ала. И ул аныкларыбызга да шуны әйтте, менә бабагыз тырыша, менә тырышканда гына була. Аннан соң мин бит теге кулы да түгел бу эшнең. Бәйрәмнәр бар икән, без утырабыз да шәп итәбез. Күкмарага, Шәмәрдәнгә, Сабага, Леногорскига. Без җиңел гаиләбез белән менә юлга чыгар өчен. Шуңа күрә монда кунакка киләләр, рәссамнар да җыйлар монда. Шуңа күрә бу урын шундый минем өчен изге урын булса да кунакчыл җир бу. Моның ишекләре һәрвакыт ачык. Әгәр дә мин китсәм бер 15 көнгә симпозиумга утсына бит инде тәрәзәдә. Миңа шалтыралар, син кайда баратна утың юк инде диләр. Кеше тәрәзәдән дә күрә икән, мәдәриснең ут яна монда. Кайберләр әйтәләр, утың яна киргә ялабыз борчырга дип әйтәләр, андый вакытта була менә дусларыбыз инде. Шуңа күрә бу рәссам өчен остахана бу инде әйтеп бетерүсез зур шатлык. Менә яшибез шу хәтле матур гаилә белән, матур иттереп гаиләбез дигән рәссамнар гаиләсе дә гомумән яшәргә шу хәтле рәхәт яшәргә. Әллә сезнең балаларыгыз, оныкларыгыз да рәссамлык белән шөгыльләнә? Юк, рәссамнар гаиләбездә юк. Юк, гаиләбездә дип нидә, менә улым, төпчек улым бетерде нинең Әлмәттә нефтяной институтны. Әмма ләкин дизайн белән шөгыльләнә ул. Менә югары белем алса бүтәнлеккә менә кон тарта дип әйтик миндә. Нәрсәдер менә минең әйтәм улым, син бит монда самодеятельный үзешчән, син бит нефтяной институт бетердең. Менә бер ел тарта, менә ул дизайн белән проектлар эшли. Вот. Кызым белән без бетердек Ижа университетының экология факультетін, мин рәсем сәнгатын. Вот. Ул да рәсем сәнгаты белән китә алмады, экология белән даже яхшы. Кияүбез ведущий инженер Танеканың Түбән Камада. Вот. Тагын улым бетерде институт юридический факультетін. Әмма ләкин яңадан нефтяной техникумны бетереп, нефтехимия техникумны бетереп, сәтлишем. Шуны бетереп китте ни буенча теге түбәнрәк ни буенча юридический белән китмәде. Менә тиминсә минеке гаиләгә вакыт калмый дип менә bütün балаларымның югары белем, Аллага шөкер, куанып яшибез. И алар әйтергә яталар, әти синнән алабыз рухлыклыгы дип. Миңа менә шунысы бик мөһим рухлыклыгы. Вот. Мин инде кайсы вакытта әйтәм, буларым әйтәм сезгә, мин инде гепләрдә салып бирә алмадым. Сезгә мин инде кулыгызга паскил акча тора алмадым. Юк, әти, менә шулай яшә, син безгә күрсәттең ничек итеп, менә үз һөнәреңә бирелеп, ул һөнәр сине күтәрә дип, алар менә безнең гаилә аңлый шуны. Безнең республикада бармы шундый яшьләр? Сезнең эшне дәвам итәрлек яшьләр бармы? Бик күп. Менә мин шаккатам, менә мин үскән вакытта да бабайлар инде менә яшьләр шулайрак дип әйтәләр, юк, менә мин күрәм, академиялар бетереп, намазда 6 бала тәрбияләп үстергән рәссамнар бар. Менә дин өлкәсендә ул намазын укыта ул институтта, шунда югары тәнәфестә кереп намазын да укып чыга. 6 баласын да тәрбияли.
iman nuru bilen tulgan küngülü mene şunday ressamlarımız da var. Şuna göre bizning bütün yaşamadığın Haris Yakupov hemen gailede mene şunday yüzük kaşılan kişi. Onun tırmış iptaşı da hudожник. Onun işmalayı da ressam idi mene bir şey ölüp gitti Xudayning kudreti. Misallar köp bit bizning şunday mene. Anarasını men uylap koyam mene zamanalar ağır hazır şundan da mene ressamlar birligi birinci türkümge bölündü. Nişiktir dar tarqavlıq sizle mene vakıyaganın yubileyinde meni sahnaga mingizdiler şunda onu haykaliyanda. Men anda avla dedim mene vakıyaga mene hazır şu hatlı jitmemeten mene mene kengeş sırap yugurip barırım yalar yani. Haris Yakupov yana yugurip gelir idim. Olar nasıl deyip aytırlar iken dim de uzem ondan sonra uylap koyam. Yok olar o zamanında mene şulay dan şöhret ko'rsatgan kişiler bizning zaman ikinchirak mene hazır bizning kulda deyim men. Men bir qaçanda kimdendir yordam so'rab kelib turmayman, o'zim shisham. Anarasın mene qo'ybilarlar endi melar için voqeaga ravishni kitirasin deb aytsalar endi deymi? O şiirler yaratı bilenmi, spektakllar neler yaratı bilenmi? Ye çünkü mene şu şamatör yaşta biz intizarın siyasına aylanıp barabız. Tiyatroga barsam men endi şaqqatib qarab turum, qaralın nechik ssenariy, qaralın nechik ut bilan tursalar, qaralın nechik degende tish bilan beralar degende qara degende tovushni ko'tarib jibara. Isingidan qotqash, teatrdan qotqashidan men shu chaqirgan artistga javob beraman, shu fikrni qaralım aytaman. Mena bundan nechik zaldan yugurib boralar askariylar, o'zingda qatnashgan kebek, o'zingda yugurib ketasan kelishlar bilan. Onlar meni hatto spesial chaqiralar har, işte mening fikrni eshitish uchun. Mena bu endi turli yoqdan şu vakıyalar eretine bosası kilo tilegi mene şiirler yarattıra, tiyatrolarga yürüttüre. Mene bu ücretli bulu kişini üstüre. Kambala kebek bir küzlü kambala kebek su aslında qarayıp yatadıran kişiler tügül biz dulkınlı yarıp baratırganlar. O aziz kakillarımız bizning merjaniler, Şehabettin merjaniler, Savanti vatırları bulganlar imi. Umumen şahıslar bizning bir köp. Şuna göre men ulamada aytam, ulamatam suğuşlarga turib kirgan var, azirlan. Mene mavali mene foizga qaytib barasın, peylanirgan varlar. Men o'zim da azirlandim. Fizik yoqdan da şu tegi yo'ldagi shpanalarni niyine basırga, bu kadar basırga, işte yoqlarga niyini. Miskin bulup kalmaska. Jalillarimiz oyak vura gilyotinaga kirganlar. Mene onun misallari ko'p biz shunday xalqdan. Anarasın münasayakti var ettim. Bunda yergende biz sizilmeyiz. Biz barabızda bir selam dikidemiz. Ama lakin biz ayrıp koyadır kuşan biz sırası teki sort ayrıla bizning. Men buldum Kazakistan'da bir yılını kurgazma bilen. İşlerini elip koydum da ne elip koydum nerseni kart minalarına bitinde yazayım. Kazak huzurlar karalindi kişili karalini çık smeli teki yarı baralardan mene hürmet görünüyor. Hiç şıkkasına özünün münasini kurarlar. Әмінә сіздің 70 яшьлегегез уңайынан нинди вакыйгаларга әзерләнәсез? Мен bir 50 yaştan iken şunday mezhep oldu, özümni göz aldına getirdim. Mena tegi aviler beylegan jip firdibe tegindi. Bu tegi şunday ni garuvirak jipten tegi işlengen, bulay bigilgen munda. Mena bu kostüm indi. Zamşıvı kostüm dibe tegi tiriden işlengen, yuka kırkıp işlengen şunday tegi tavşalgan atışık tügel, nuzatlayıver indi olu zeymi. İmine şunday zürtüp. Nişaptır ilanı balçıktan tegi taptalgan yaxşı timirçilerine kebek. İşunda utura bir kort, metem qara bu min bidindi. Kızgıl tırak şunday sakal, tüvetey başında metem qara bu xalq niye? Xalqның hürmetli kişisi bit bu deyip. Men şulay özümni güzelliğine getirdim de mene hazır kakras vakit gitti. Ama lakin mene şu hürmet digenim mene var kildi. Xudayning kudreti. Mene bu xalq ressami isimin birivleri ana şul men ko'rgandagi vaqtda hürmetli oqsoqolning xalq yaratığı şunda ko'rindi. Mene ustaxana onda valşık ustaxana bulsa munda mening mene şunday meşhur şermitirli terazali ustaxana mene umumen mene bütün xiyalim turmuş qaçtı. Mene Feruza turunda yetazikile. Mene her bir jilvezak yigit ili yaş kız güzelliği turgandır özünün bulaşak yigitin bulaşak irin men meselen mene güzelladım xotınımni mene naqd mene so'ra keldi mene nishigite bizning ani atiga hurmat izadiri shulay turib
Haman rizqnati aldına koyadır yemine mısın aşağı mine idanak şu halat min şu halı sıklanam ona aytırga da şidnesine min dayı andı hürmet bizim kişide vardır indi ol no mine şu logagan kende mine idagi hürmet anıklarının turmuş iptaşının sine hürmeti bu bir kıymetleyver mine bir şunday gel işgalam gel rahmet aytam mine Allah Teala kadar rahmet aytam Albatta bu silitranı vertugul niga televizor kayında niga no şöyle kirek mena bu muhit idagi muhit ul minun tarbiyeledi. Монда шулай ук табигать күренешләре дә бик күп, портретлар да бик күп. Нефть химиясе үсеше, тарихи темага багышланганнар да бар. Менә үзегезгә барыбер кайсысы күңелгә якынрак? Менә күңелгә иң якыны менә хәзер миллиарднамитларга кирип киттем. Бу серия менә Түбән Камада Аксан Фатдинов дигән зур рәссам, Тукай лауреаты, халык рәссамы, кстати, халык рәссамына менә ул мине тәкъдим итте, менә аңа рәхмәтле. Һәм bir vaqtni men aning ko'rgazmasini ochirib qaytdim da ishga tushdim aytam agarda men ornamentlar seriyasini ishlasam mana bu seriyani ishladim menda 50 ga yaqin mana shu total bezaklari ular oddiygina bezak değil ulardagi kovyor kibik qo'lim bo'yoqlar bilan shulay o'zining temasi bilan ilk Tuvan Kamada ko'rgazma ochdim Aksan abining turmush iftashini tayinladim ismini deydi vo Mına sen taptın uz yılını di. Sen Aksan'ın mına ha davamçısı bitti mına di. Karadi ornamentlar serisine kirip gittin. Mına şuna göre men kuanam. Mına şu temini tapkanıma. Bu ornamentlar total bizekleri oxtatarın gizik qoşı, ularning qo'yoqlarında, siglarında, terazak qoşangalı bütün şirde var bit onu. Şunu men anladım da şu hazır turutib şey başladım mına. Bu zor deb şey loyiqlı. Mına ko'rgazmaga qo'yam men ularni Qarab turam men qoral o'tishli bitmaytam bayver o'tish bilan quvondira meni. Girilib turgan totar bezaklar mana shu divarlarda tura. Shunga ko'ra portretlarga tushganda Linagoskiga ko'chib kelgandan onda Bikshurin premiyasi laureatlari var 25 stuk. Ali men vaqt o'zim laureat tugilim nina bu isimni olmagan edim. Men yasadim 25 shu o'zim prosta o'zim bir zakazsiz tizib qo'ydim da shularni portretlarini. Onda zor şahıslar, dünya köylem şahıslar da var. Mana iki brat akademik İngiltere ve Industagirovlar onda bizning Utuzimanilar, varsında Jamit abi Rahimovlar. Yine mana yigitlar men sizni mana yosadim, ali sizning mana shu ko'z qarashlaringiz, sizning jilligingiz ali meni da ko'tarir mana shular o'zim yashab yurishlar arasında. Shundan da mana men shu premiyani menga da bir loyiq deb topdilar. Binalarını mekteplerge bo'lak etib ishladim, seriya etib shulay etib. Tuvan Chirchiq maktabida onda mana shu laureatlar seriyasi 4-maktabda. No bir vaqtni to'g'ri bir seriyani yasaganda mana u seriyamda meni bermadim anlarsın bir qo'yada. Istaxonaga minganim kishga tava ingir ishotlab yashnab yomg'ir yoğa boshladi. Mana kitirib suvga shotnatib mening istaxona mansardista. O't yoqtisi bilan shu portretlarga kitirib suvga Klip turgan raygan bulup çığa. Mına klip turayım bulay. Akitirip suqaşına tişler ko'rinar raygan bulup çığa. Men narsa buldu metem. Mına to bir portret qabira şulaytıb. Mına yaşnab suğa bitindi. İşga çıtab etkenin. Mına ulam di onlarni janını sıralar alardı. Men indi kişirem qalay. Mına Allah Teala'larını yaratkan sen onlardan uzub onu yasarga tügül degan sizler. Şunda men eviniz geçirdim. Hem men bik soq. Şundan da bir kupat eten ve 200 nefçenlikne saldı mına hazır. Men alarga xat tutumimda qog'omimda mana shu bizeklar, mana totar bizeklar. U bizek kinatu ver, u bir bishir gibi, bir mum gibi bizeklar. Mana shuni topganimga quvonam. Ham endi albatta mena shu 70 yoshlik oqsoqol deb endi bu tema tabu da yaxshi bo'ldi. U kishini quvondira, pozitiv bir kishiga muhitni vizi. Mana men o'zimdan boram. San'atning bu turida o'xshashlar bo'ladimi? Zakazlar bilan gina bo'ladimi? Ularni qaydan topasiz? Murojaat etuvchilar bormi? Men hozir Shilin butun rassamlar ismidan big zamonalar keldi rassamlarga. Birinchidan kompyuter, mana bu kompyuterni grafika kelib kiruvchi rassamlarning itmagan so'rib oldi srazu. Ondan so'ng mana bu partiya zamonlarida bizga shu politikani o'tkazishga yordam etgan bizning partoriklarimiz yo'q. Ular bizga gel ish berib turarlar. Bayramlar bo'lsa, demonstratsiyalarga biz Politbüro şeylerinden de bütün şunday politik plakatlar şidirik. Mına olar bitkeşinden biz kaldık hazırını.
Үзебез белән үзебез генә. Biz şundan da ressamlar devletinin namusunda. Çünkü biz devlet için şeyiz, mesela silak bittim, mesela bizim okşafız da yok. Ama lakin iğanaşılık bilen şıgıllanıp bir şey yakın kartine bile gittik. Bizden ihlastan bir nese sıramışı. Çünkü kişiler kumasınlar her zamanlarda olur. Ama lakin gayle için big ağır, mesela şimdi zor ressamga zakazlar tabuğu. Zor zakazlarını ona bire Ministerstvo Kulturu bire ona umumen mana şu devlet kine birala devlet. Ama lakin on zakatlar big sirak ve ressamlarga big ağır. Ressamlar vakana başladılar çünkü satar için vakına pizarlar, motor böyle tigrovazlar, niler mana şunday halkka yaraşırga tırışıp gitti hazır. Şuna göre mana Haris abi Yakuf zamanlarında, bakıyorum şu zamanlarındaki şunday zakatlar yok davrında. Müderris ağa, менә siz şu bugünkü günügüzden qanagatmi? Менә 70 yaşlık юбилейга нәрсәләр әзерлисез дигән сорау биргән иде, инде аңа без җавап бирмәдек. Plan boyunca, менә plan bizim kartina galeriyaya bir plan koyuyorlar. Oldan şaltıratışı, yanda onlar indi bilərlər kimnin qoşan yubileyi. Şallıda benim şahsi күргәзмә була. Ondan Şallıdan Tüvenkama yakın, Sentyabrda Tüvenkama'da. Tüvenkama'dan qaytabız Leninagorskiga, как раз benim tuvankında 13 Oktyabrda onda була benim yubiley күргәзмәм. Ondan qaytabız Savağa, tuğan yoqqa, noyabrda Savada була. Ondan sonra kısa gayver, менә hazır менә bu kulşavular kirekti, hənəsənin uz vaxtı var ikən. Менә Elegraq indi vrajda məqalə oxusan da indi onu kodka oxuysan indi onu kusunlar deyip bunda da koyarsın tege işte starklıda da koyarsın tege düşünlər. Mənə kiçik vaxtda bir şey alıp qaçsan kusası kilə bir şey nəticə. Mənə ati qara bir şey aldım deyilmi? Mənə xəb benim andi qara bitib kilə uca. Çünki benim ati də yox indi hazır. Kusatırga bir şeyim nəyi bit. İkaniyim də yox, uzanıyım da uyanatib azga tilməyləmi bizni tərbiyələyən də yox. Mənə hazır benim kusatırlık niyem yoktu ki, ben şu bir şeylerim diyen umuslar biz şimdi. Elbette Ferüzeme kuana bile rakmaz şimdi üzümünü katıp duram. Çünkü kimge kirek ol, ben şu senin artık diye. Etige kirek benim bişli, etige kirek benim bilem. Anige de kirek benim bişli. Ablay, ben nişik tibedre kirek, biraz tınağırak yaşarak kirek, tınağ bulgan ayverler. Ben mesela bir tunuşamaya taktım nilerini, vergen medallerini, oyunlarından da taktıp çıktım da indi. Күкрәк тулы шилган икән ул. И аныкласыр, баба син кайсы сугышта катнаштың? Менә медальләрне күрсәләр сугыш белән бәйләнә. Күрдеңме заманы ничек? Аны таңарга да ялам мин даже. Менә шушы мин аны тигез тугын шәмәкән бар машыкмадым. Өйдә генә кидем дә, алар белән карашка төштем, кочаклашлай торып. Вот менә оказывается дип әйтгәндә һәр нәрсәнең үз вакыты бар. Аларның да миңа хәзер менә кирәге, иң кирәге бер менә шу туганнарым белән Gailem bile matur tip yaşayan da maturağı yok. Ressamlar kitkeşinden istahana bütün ressamga verilen galeriyalar tulgan alışı yok. Şuna göre onlar ressam bilen birlikte getirgen может. Benim şanışım yoktu. Kartinalar mengelik digene üç gözüm bile gördüm. Şıklıkta yatkan zözür ressamların kartinalarını katıp kırgenim var şulaytıp. Şuna göre mənə şu bulgan gaile jılısı, tuğanlar jılısın izməskə, tuğanlar jivin izməskə kirek deyip ulim min. Mənə məsələn tuğan günlər min uxal tojanlar yığılıb gitmin deyətigində iş gitmi, əmənə qaytıp bir ana şut kərrige, dığa indirige yırtqanı bağlar da tınlayıb bit. Mənə şunday ayvırga mənə küngül tartıla hazır. Savan tuyuna da tegelik şıqaydık mənə şulay. Hazır çıksam əzəbligine varıb oturasın, kürgənin kürəsin. Anın qaytqaşından beyramına, tuğanlar istelertine oturabız, aralaşabız, kim isen, kim yok, iskalı. Mənə şunday, mənə ikinci ploskes, ikinci mənə ne kütərləsin, uca mənə bu kulşavular bütün sartta, mənə Allah'tan aləgə aşanu, Allah'a təallərini zorlav, tüge dünyaga varğanda da varığa degen fikirlərinin dostlarım indirələr. Şuna göre uyanırlıq ayverlər var bu dünyada bikdə. Ama lakin geltigi uyga batıp da yaşarga kirek tügüldür. Yaşarga kirek motor, hadi mine kin sayın hazır mine 9'da koytam diyenim, biz koytam min hazır 6'da, 7'de çünkü biz Ferüzem bilen kultuklaşıp
Bizim marşrut var уже, ул 1 сәгать юлны ала. Менә чыгып китәбез теге Баригалиев урамыннан, чыгабыз Ершовага, и 1 сәгатьтән өйгә кайтып керәбез. Рәхәт инде менә сөйләш. Барганда телефонга шалтыратабыз менә Накыяф ага. Или сәлам Накыяф, менә без әле урамнан барабыз. Ул куана, что без менә гүләйтеп йөрибез бергә. Менә шул хәзер. Бер-береңнең кадерен белеп, оныкларга үрнәк булып, аларга күбрәк сөйләргә, милли телдә сөйләшергә. Менә шундый булар зур эш бу. Мөдәррис ага, иҗат каләмегез тынмасын дип теләйбез. Менә шушы Фәйрүзә апа янәшәсендә озак еллар безгә дә, гаиләгезгә дә тагын да үрнәк булып яшәргә язсын. Менә шушы 2нче катка менә торган баскычыгыздан көн сайын бер 50 мәртәбә менеп, йөгереп төшеп, рәхәтләнеп менә шулай Рәхмәт. Киң итеп, җәелеп, күңелегезне салып эшләргә язсын сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт, аңар бөтен мөмкинлекләр, шуннан да аңар бөтен мөмкинлекләрем бар. Шуннан да яраткан гаиләм, аныкларым, дусларым, менә сез бүген кирдегез якын итеп. Миңа менә геләйтәдер бер рәсем түбән Камадагы мөдәррис, менә без инде картиналарына бара күргәзмәгә, 5-6 бара үтмәя кайсы вакытны кайтасың инде bir шылма сине үзеңне сорап алырга күргәзмәгә дип. Менә шул заманага җиттек. Безнең эшләрне сорыйлар, чөнки алар милли, алар безнеке, алар татарга кирәк. Менә шулай кирәк булып яшәгәнсен. Менә безнең буяуларыбыз, алар Салават күпре кебек. Менә шундый төрле төсләрдә мин аларны шуңа яратам. Менә монда зәңгәр, бирюзовый, шәмәхә, сиреневыйлар бит. И аларны киндергә куйганда кушып тагын бер төс килеп чыга. Шуңа күрә мин аларны менә тюбиктә менә шулай кысып чыгарып куям, менә шулай үземә кирәк, менә шулай. Аннан соң китмәсен өчен яңадан каплап куям китмәсен өчен менә шулай. Менә аның күрәсезме? Алар менә монда савытта төрлесеннән торалар. Менә пумалалар, алар минем төрлесеннән, алар төрле төстә, төрле размерда. Менә мин аларны менә бу фольга белән төреп куям, менә алар тырпаеп тормасыннар өчен менә алар менә ашкашыннан менә күрәсезме, җыелып торалар, үзе шундый аерым бер җыйнак булып менә таралып тормыйлар, эшләгән җайлы. И минем инде үземнең яраткан пумаларым бар, гадәттә ул менә бармак калынлыгынча менә алар бер һәрвакытны кулда. Менә монда минем растворитель. Менә монда ак буяу белән әзрәк кенә эшләп, мин инде төсләрне камилләштерә башлыйм. Менә алам зәңгәр су төсне. Аңар әзгенә кушабыз, менә куе зәңгәрне, ультрамарин. Менә монда аны кушабыз. И менә хәзер мин орнаментны тагын да баетырга тырышам менә. Барсында вертикаль рәвештә эшләргә кирәк, чөнки хәрәкәт эшкә таба бара картиналарда менә һава эшкә менгән кебек. Менә. Вот. Менә монда да куябыз, менә шулай. Менә монда да берне куябыз, менә булай куябыз, менә. Вот. Булыннардан төсле буяу җыеп, гүзәл язны ясап ятышым. Күңел кыегына кояш белән бәйле язмышым. Мин кояшка үреләм таң атуга. Җиде төскә җирдә табынам. Карлар эреп ташы күренүгә Салават күперен сагынам. Кунак түгел, хуҗа булып яшим. Урманнарга да шәмай айы, нарат исләреннән ишрәмен. Мин бит хисле саба малае. Амалбертым минем агач төбе. Агач гомерләрен саныймын. Сулу кайын, горур имәннәрне мәңгелеккә дип ясыймын. Газиз әти яукырында нинди сират күперен кичмәгән. Үз әнисен җыйган нарасыны үги итмәгән. Мин тарихка кайтам йөгерә. Сөембикә торган чырларга. Кул Шәрифнең кылыч үзгән кулын якты өмет белән ялгарга. Бу рәсемдә әнә арыш кыры, Болгар кызы урак урадыр. Милләтемнең рухы, киләчәге әйтерсең дә миннән торадыр. Мин кояшка үреләм таң атуга. Җитескә җирдә табынам. Карлар эреп ташы күренүгә Шәмәрдәнне сагынам. Таһир Шәмсуаров шигыре.